Ka football mathan Super League balapanya da ka MSA kala point no sya ka bakut man ha ka hendriu tarik unaitung ar foar. Hagani ka sngi lawan bansa kilang da UMLA ka nongpo constituency uba Meral Bonds im. Hagani ka sngi penkut ki tim ki balayo ban poi ka final kadai hapdeng ka Second Sports and Cultural Club persya ya ka Jeri Sports Club. Hagani ka jingile kai ka Second kalala ban thep hadu sankul katba ka Jeri Sports Club kalayo ban pen phai tang chikul. Haba phai pat chakinong thep kul jong ka Second arkol layo ban thep da usamla penyar mangu arkol pat layo da usamla Destar Marsing katba ya ka shikol pan layo da usamla Ristarwell nongse. Ka Second kalalong kalado na borok kitim bat kalayo ban rai ka khusnam arpo hajar tengka harangkat bat ka trophy bat ka Jeri kalayo ban bat haka kerdan baar balayo ya ka khusnam basipo hajar tengka harangkat bat ka trophy. Jingkot kejengi nakaliang jong ni ki badan pok jong karat mathan ki bubun ki benta ki ba ngadon lang ageno ke benta ka ba ki wan pok jong karat mathan ke ku beli sibun kan ne ke kam ba bahag jong pi kanang yai yai seprang sekmat bak kanang peniuk mensim yang ngiru kumna mensim kaliang andal de ke por ke kita kilong ki ba ngadon ya ke ba kan agene ke por te kenya akhirnya dai pi ki player kumba la keren wi na iri rengba ba sikman te nyi barok nyi dai hiki player kakum karta ha ka nyile ya ka sport ti na kaliang jonga kum u ngro jongkarat ngai i pi ki player ki ba mensua pat ba menta kalai perbun ngai i na pedeng jeng pi ba kiladon la ka jongka sap katalen hak nyide bat keneka sport ti nyitip borok-borok baladangi long ki basmat bastin hak nyide keneka sport football nungkong kanierap ye pi aka met ka pokot ka pokya strategi karkom yang suku jemut ke jumpi pembetin ngatrai kata swa becila phani jing suku jemut apa praktis nasional sekian mencari game plan kok nak cile kai final hal step ya chambat ka Jeri ni hab ni lek kom tu oh ya cham ba sekian ni hab ni lek kom tu ki ka game plan ni haban ki de tim ba klan ma ba telot ma ki bi brut rumar ma ki bi ter ka bol ma ki jok pas ma pi kita la tip lepa la ci bi de aga first round second round quarter final semi final tip ki ka ni ka de ka game plan ka belajar ki haban ya ada kita kom ke susu kom no ban approach ya ke game banjok mar banjok dir du lang bor trong hati taktik ki ka plan ka beti plan kom no ban ya kun ni opponent ni jo dan kamar ki perlu bor bare du ibu banjok bun ki player football ci pi yang percaya bro ko ki bun ben tang da kabut ki trick ki jo ki bat kom ta tadi ben ko ka baar ka di ka teamwork ka jo fi mendatang gol somen bobit kunumla men penjok ke tim tang defend bobit kunumla men penjok ke tim lani forward somen hanu jila ke men penjok la re tendre ke dika teamwork ke jongpi ke jingya sudu jumut ke jongpi terkom jo pas jongpi bat kam ta ke sudu tu wo perlok jongpi bat gol bare lani ubo ju pas re kam ta plus sudu ke ika ni ke teamwork kom ya yu bat kam ta bat ka balai ka kom santam agi jingla kai football jong i gide gini ki fan following agi supporter tadi ka kom san ba ubo ju tap gol do bro jo bol forward jo gol chow risai pek ba tan jelang lang marung lagrung go kan juja maru biang ki supporter gini ya darut kinong serja kinong kenbang kinong kenhoi gitu se jo bor bile kai dia ndir tadi ni sabo biang ki supporter biang ki fan son bila kai jo bor ki bila kai mata kita gidi ki bala penong ngi scam bana galiang ke jumpi ki ati di tim ki poi final kirang don sibun ki strategi ki jumpi kumno ben job ki football dan dre kita gidi kat to kan ni apa ngi scam
Mending isaki kijing lakai kaba son kaba internet aduh kata-kata kerkom lakai kijing ti kerkom tap goal ka walang yemiok penpek aduh sedang second half jo iban mak dan ringi sunghun ni internet jeng lanang kiu jong ki kun samla jong ka dong ka thang jong ni om tang ya ka football kani ka dong ka thang jong ni ki ni kwa lo pinang penni ki athletes la bende ki race high jump long jump javelin throw ki ru kari boy gede kumjuan sakmat hak athletics kari boy district sport association hak Meghalaya meet barbor dari bawan menengkong reng lawan bahar ki bubun ki atlet sungi kwa ki bapi ki baju kai football basketball dan ki wig jing kai athletics ni kwa ba kini ki jing kai pinang la benang pen lini lede banginang la ban penjanai kom simenta jung hi kami kai sports ikit bok kriang ya ki to nang yak sakrang sakma kum ki kun samla ji wan numbu ya dijing sarong hakpa wan numbu ya dijing fihun hakpa dengan yak ya dijing sya dijing surit kum ki pekat banginang kiu kat banginang pau kat tanginang hap nang surit ya tadi sekentin hago bedi batkah memorandum ga baki bila buang ni kidan gini arti gimat ki baki bila penso in sependek baki nang yalam ni jongka MSA meneu Mbak Chandra dan pulir gitu de cerong gak gini dah pulir hing or cimpor kalau ngor gini de namar kata gidan gimat ni arteli gi bentang in sependek bet kinong yalam jongka MSA kemudian berka office bat ka banjing penhe ya kini kan madan bentik ben penhe mun hap penir penir ni de kalau tu ni senang pendek kan kepala bendek